Kejingile kai kinjat bol ke bahe tamah mau kenro ke balatip kerteng ke mau kenro kap le pli perdah kar penyo teri kunailar arjar puar hak jingi pu ipeng do emali ke than uba bante dorling do. Kini kejingile kai ke balatmu ban penlong manlo senam ke lapoi mentah ke sien ke balai hadin kejing syapen sangya no ha ke klam. Kini ke tamasa kinjat bol ke dek balai lat ya baro ki kena le kai hapo ke mau kenro constituency pada kini ke kinti ki dan riup santeli ki klub jong ki nong ila kai shinrang bat khasan teli ki klub jong ki kentai ki bawan na ki nyobu teli ki shnong na keleng ke mau kenro. Hagi senam baladap ke noron ke la yora ke jingjab ha ke tournament ke baningkong bar ke jongsha ke la job ha ke tournament ke baar bat kini ki la yo ban ra ru ke song pisa ke ba shilak arpo hajar kum ke nam job. Ha ka tendai truk September 2000 khat nyo ha madam jongsha ha baro iting bi bapoi bi simbanta kilong hundru pofli kiba hagne ga fast nok rokop ka noron galaban kun ke champion bat ka pelim no ya gedingli ha ba noron kalayo ya kesong pisa kabalong silak arpo hajar nikah nakuha banong ipi bagani ka mau kenrokop kala dai sisa ka wei na padang ki tournament ka bola pau hapo ka jela ka bai ke jongi umdai tang hapo mau kenro bat ngangai skam lingba ka jing sedang bang ya kani ka that mau kenrokop ba sibon ki player ki ban mi nang ne ki ban yele kai ni ki klub be umdai tang ka taru ki ban yele kai na ka state ka jongi katangan itu ipi umdai bang syukran nang ne labon kibai lekai mau kenrokop menta kila bani lekai na kastit ban represent ya kastit ngan itu ipi dailing ba kajing lekai nang ni repok mau kenrokop ya tapi macam nak kita di team sekarang ini kita bagi national police kita ada betul. Hakani kesengi la sedang ru ikan knockout match hapdeng ke mau jetap balenching ke bala long hapdeng ke jing tap lo khndo hasilenter ke jing le kai ke bala pelong ikini ki arteli ki kenhun bania khat ke jing yakhun ban omshom ladon ban yo thap ya kol baningkong deitat hadu ke bakut jong ke jing yakhun ba mau jetap ke la yo san la lai ko lingba ka tai breaker persha ya kalenching.